Ni Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo imaze gusohora itangazo yemeza ko yamaze koherereza Angola gahunda yise iyo gusenya FDLR. Ni amakuru ariko nanone akomeje kugenda atavugwaho rumwe hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, abasesenguzi benshi bagaragaza ko n'ubundi ibingibi ari ukuyobya uburari ndetse no kurangaza amahanga ngo ntakomeze kwita ku kibazo cya FDLR igamije guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda, na cyane ko n'ubundi mu gusoza iyi nkuru ndaza kukureka ukurikiriye umuvugizi wa FDLR n'ubundi yongera gutangaza ko biteguye kuza gukuraho ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda bifashishije ingufu za gisirikare. Ni guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yamaze gutangaza ko hashize ibyumweru bitatu yoherereje Angola gahunda yise iyo gusenya umutwe witwaje intwaro wa FDLR urwanya leta y'igihugu cy'u Rwanda. Iyi gahunda ngishingiye ku mwanzuro wafatiwe mu nama yahuje abakuru b'ibihugu i Rwanda muri Angola ndetse niyahuje intumwa za guverinoma y'u Rwanda n'iya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri Werurwe umwaka wa 2024. Radio mpuzamahanga y'Abafaransa RFI igaruka ku bijyanye n'aya makuru y'uko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yoherereje Angola gahunda yise yo gusenya umutwe witwaje intwaro wa FDLR. Yo yasobanuye ko guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo yanashinze agati k'ubusabe bw'uko ingabo z'u Rwanda ishinja kuba mu ntara Kivu y'Amajyaruguru zahava. Ibi rero u Rwanda rwagaragaje kenshi ko ari ibinyoma bigamije kuyobya uburari. Ibi kandi byakurikiwe no guhura kwa Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Christophe Rutundura na mugenzi we wo muri Angola Ambasaderi Tete Antonio ni mu mpera z'icyumweru gishize. Kuri ubu rero hari urujijo muri gahunda yo gusenya FDLR ivugwa na guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kuko nyuma y'ibiganiro byabereye i Rwanda ndibutsa ko Minisitiri Rutundura yabwiye abanyamakuru i Kinshasa ko amahanga ariyo azaha igihugu cy'aba makuru kuhana abarwanyi b'umutwe wa FDLR uherereye. Aha kandi tukibutsa ko benshi mu barwanyi bagiye bafatirwa ku rugamba n'abamanitse amaboko bakishyikiriza umutwe wa M23, yewe n'abatashye baturutse urugamba bose bagiye bavuga buryo ki bakoranira bya hafi na FRDC na buryo ki leta ikomeje kugenda ibaha ubufasha butandukanye. Ari nabyo rero byatumye benshi bakomeza kugenda bibaza ukuntu iyi leta izasenya umutwe wa FDLR, nyamara yarakunze gutangaza ko itazi aho uyu mutwe uherereye. Reka tugaruke kuri Rutundura. Ni muri icyo gihe ubwo yahakanaga iby'umutwe wa FDLR yagize ati hashize umwaka mu izina rya perezida na guverinoma mbwiye Loni ubumwe bwa Afurika ko Kongo isaba umuryango wose buri gihugu cyaba gifite amakuru kuri FDLR ko cyakerekana aho bari, hanyuma bikadufasha kurandura iyo FDLR. Ntabwo ari ibinyoma ariko nibaduhaye igisubizo. Hagati aho rero tariki ya 2 Gicurasi 2024 Rutundura yabwiye umunyamakuru wa TV5 Monde ko leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo idashobora kurwanya FDLR, ahubwo ko u Rwanda rufite inshingano yo kwambura abarwanyi bayo intwaro no kubacyura. Ati ntabwo ari inshingano yacu kujya kurwanya FDLR, bisaba kumva ibintu mu buryo budasubirwaho. Hari imyanzuro ya Rwanda, hari ingingo mpuzamahanga zirebana ni FDLR, kandi yewe hari n'ingingo zitandukanye zirebana n'impunzi zifite intwaro cyangwa se zitazifite. Gucyura ku bushake, kwambura FDLR intwaro ni inshingano ikomeye cyane n'iy'u Rwanda. Iyi FDLR Rutundura avuga nkibutsa ko yifatanya n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu rugamba zihanganyemo n'umutwe wa M23 ni mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Kuri ubu ni intambara ikomeje kugenda yaguka kuko yatangiye no kugera muri Kivu y'Amajyepfo. Ni amakuru yashimangiwe kandi n'impuguke z'umuryango w'abibumbye muri raporo yazo yasohotse muri Gicurasi uyu mwaka turimo 2024. Usibye n'izo raporo, n'abarwanyi ubwabo ba FDLR bakomeje kugenda babihamya mu bihe bitandukanye ubwo babaga bageze hano mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se bafashwe n'abarwanyi ba M23 bahanganye nabo ku rugamba. Nguko rero uko byifashe, ni Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yongeye kuyobya uburari isohora itangazo yemeza ko yamaze gusenya iyi FDLR ndetse ngo ko yoherereje Angola ibijyanye na gahunda
izajyana no gusenya uyu mutwe burundu. Nyamara rero nk'uko dukomeje kugenda tubikomozaho n'abayobozi batandukanye ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yewe na Perezida Tshisekedi ubwe bakunze kugaragaza ko gusenya FDLR kwaba ari nko kwikora mu nda. Ibi nabyo ugiye gukomeza ukurikira. Umuvugizi wa FDLR Nikire Ngoma n'ubundi yongera kwemeza ibijyanye na gahunda yabo yo kuza gutangiza intambara bagakuraho ubutegetsi. Yagaragaje ko umutwe wa FDLR utavuga rumwe n'ubutegetsi bwe udateye impungenge abanyarwanda gusa, ahubwo n'akarere kose muri rusange. Bwana Kagame yahakanye bivugwa ko we n'igihugu cye batera inkunga umutwe wa M23, ahubwo yakomeje yumvikanisha ko ibibazo by'abanyekongo ari ubuyobozi bwabo bwite kuko budashobora gukemura ibibazo by'abaturage nk'uko bikwiye. Uretse Perezida Paul Kagame, abayobozi batandukanye b'u Rwanda barimo na Alain Mukurarinda, umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda, basobanuye aho babona umuzi w'ikibazo cya Kongo. Kose hari imitwe irenze 200 twaje intwaro yitwara gisirikare. Ntabwo wakwirengagiza ko muri iyo mitwe harimo umutwe umwe wifuza guhungabanya umutekano mu Rwanda. Ntabwo wakwirengagiza ko warengeje no kubyifuza urabikora. Ntabwo wakwirengagiza yuko mu mwaka ushize guhera mu kwezi kwa mbere kugera mu kwa gatandatu mu Rwanda harashwe ibisasu bigera kuri 3. Ntushobora kubyibagirwa. Ntabwo ushobora kwirengagiza yuko indege y'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yinjiye ku butaka bw'u Rwanda inshuro 3 kugeza naho bayirasaho igasubirayo. Bakavuga yuko bazagaragaza ibimenyetso by'uko batahinjiye, ntabyo bigeze bagaragaza. Ntabwo wakwirengagiza ko izo ngabo za FDLR zateye muri 2019 zikaza Musanze zikica abantu. Ku ruhande rwa Kongo, Perezida Antoine Felix Tshisekedi we yemeza ko intandaro y'ibibazo by'umutekano muke mu gihugu cyari u Rwanda. Ibi yavuga ko bihera ku bufasha iki gihugu gishinjwa ko giha inyeshyamba za M23 zirwanya leta ya Kinshasa. Izo nyeshyamba kuri ubu zimaze kwigarura uduce twinshi two mu teritware za Rucuru, Masisi ndetse na Nyiragongo. Ubuyobozi bw'umutwe wa FDLR utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda ku ruhande rwawo uvuga ko ibyo umukuru w'igihugu cy'u Rwanda na leta ye babashinja nta shingiro bifite. Bwana Nikire Ngoma n'umuvugizi wa FDLR. By'ukuri rero nka FDLR twongeye kwamagana twivuye inyuma ko urwitwazo rwo gukomeza kuvuga FDLR ko ariyo nyirabayazana ibibazo bibera muri kano karere atari byo, ahubwo leta y'u Rwanda iteka iyo bayitegetse gukura ingabo zarwo muri kano karere no gukomeza gufasha M23 aho itagerageje kubahiriza ibyo isabwa, ahubwo ihite simbukira mu kuvuga ko FDLR ariyo nyirabayazana. Ubwo rero twe tukaba dukomeje kwamagana ku mugaragaro ko iyo mvugo y'u Rwanda iba ifite byinshi ihishe, mu by'ukuri tukaba tudashobora kwemeranya n'ibyo u Rwanda ruvuga. Leta y'u Rwanda yakomeje kugenda igaragaza ko FDLR ari umutwe ugambiriye guhirika ubutegetsi no guhungabanya umutekano w'abanyarwanda, dore ko abenshi mu bagize uyu mutwe ari abasize bakoze jenoside mu Rwanda mu mwaka w'1994. Ariko FDLR yo ivuga ko hari ikindi rwanira kitari guhungabanya umutekano w'abanyarwanda. Niko Kire Ngoma asobanura. Insingano zacu rwose zirasobanutse. FDLR zagiyeho mu rwego rwo kurengera impunzi z'abanyarwanda, zakomeje guhigwa bucumu kuva amakambi yasenyuka muri 1994 kugeza magingo aya. Indi nshingano ya kabiri y'ingenzi no gukora ku buryo muri kira gihugu cyacu cy'u Rwanda haba impinduka ku miyoborere, abanyarwanda bakisanzura, abanyarwanda bagakora ku buryo bihitiramo abayobozi, abanyarwanda mbese bakabaho rwose mu buryo bureshya nta vangura. Mu nama y'abakuru b'ibihugu by'umuryango w'ubumwe bwa Afurika, hari bamwe mu bakuru b'ibihugu basabye ko habaho ibiganiro ku mpande zombi zihanganye, bityo amahoro akagaruka mu karere k'ibiyaga bigari by'umugabane. Muri bo harimo Perezida Azali Assoumani wa Comore wari uyoboye umuryango w'ubumwe bwa Afurika. Uyu yasabye ko habaho ibiganiro hagati ya leta zombi bagashakira umutekano urambye ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo. Perezida wa Kongo we yakomeje gutsimbarara ku cyemezo cye cyo kutegerana ibiganiro ibyo ari byo byose n'abateza intambara mu gihugu cye. Ubuyobozi bwa FDLR bwo busaba ko Perezida Paul Kagame yakwemera kuganira nabo. Kuri bo ibyo bizaba igisubizo kirambye ku kibazo cy'umutekano muke ugaragara mu karere k'ibiyaga bigari. Icyo rero twe twifuza n'urwo rubuga niyemere ko natwe tugomba kuvugana nawe nk'uko na opposition rwandeze ibyifuza, ahasigaye twicare ku meza amwe. Ku rundi ruhande, abarwanyi ba M23 bakomeje kumvikanisha ko mu gihe leta ya Kongo itaremera kuganira nabo batazashyira intwaro hasi. Jimmy Shukrani Bakomera, Ijwi ry'Amerika,